Prilikom izgradnje ili renoviranja prostora za stanovanje, jedna od glavnih stavki jeste zamjena ili ugradnja novih elektroinstalacija. Veoma je važno da sve ove radove prepustite profesionalcima jer nije poželjno da se njima bavite sami. Među najzahtjevnijim radovima prilikom izgradnje ili renoviranja kuće ili stana svakako je ugradnja novih ili zamjena starih elektroinstalacija. Elektroradovi obuhvataju ugradnju ili zamjenu kablova, odnosno elektroinstalacije u zidu, ugradnju ili mijenjanje utičnica, sjeličnih mjesta uz otvaranje novih, kao i zamjenu postojeće, uglavnom klasične table sa osiguračima, novom, najčešće automatskom tablom. Svi ovi poslovi zahtijevaju stručnu pomoć, pa vam nikako ne predlažemo da se u te radove upuštate samostalno i bez nadzora električara. Kompanija CERO u svojoj standardnoj ponudi ima i elektromaterijal. Elektromaterijal za vašu kuću podijeli u neke 4 osnovne grupe i to u prvu grupu je svrstao instalacione kablove za domaćinstvo, stanske table, ormare za brojila, osigurače i sklopke. U treću grupu je svrstao galanteriju, to su razni prekidači i utikači i utičnice, i u četvrtu grupu pribor, odnosno sve ostalo što je potrebno za instalaciju u vašem domaćinstvu. Što se tiče instalacionih kablova za domaćinstvo, uglavnom za domaćinstvo se koriste kablovi punog presjeka, raznih promjera zavisno od opterećenja koje je predviđeno ili projektovano na pojedinim pozicijama. Što se tiče proizvođača koji imamo mi u ponudi, to je Miviko, Bosna i Hercegovina. Što se tiče ormara za brojila, stanskih tabli, osigurača i sklopki, u ponudi imamo od 3 proizvođača. Proizvođač ormara je Feman. Što se tiče stanskih tabli, odnosno tabli za osigurače i sklopke, to imamo dva francuska proizvođača i to Schneider, Electric i Hager. Treća grupa proizvoda odnosi se na razne vrste prekidača i utičnica. Tu bi podijelili u 3 grupe proizvoda. Imamo klasične prekidače i utičnice, zatim modularne i treća grupa je OG ili utičnice i prekidači koji se montiraju na zid. Što se tiče galanterije, u ponudi imamo proizvođača Allen Connell, zemlja porijekla Srbije. Ono što je karakteristično za prekidače i utičnice je da postoje različite namjene i to postoje klasični prekidači koji podrazumijevaju jedno mjesto, jedna funkcija, zatim postoje modularni prekidači i utičnice koji podrazumijevaju jedno mjesto i više funkcija i postoje OG prekidači i utičnice koji se montiraju na zid i koji se preporučuju za razne brovnare ili tamo gdje je projektom određeno da instalacija mora ići, gdje se instalacija ne ukopava u zid, već je spoljašnja instalacija. Ako je električna instalacija stara, treba je pravovremeno promijeniti jer stare žice i kablovi predstavljaju stalnu opasnost od požara. Što se tiče instalacije nekada i danas, tu je napravljen značajan progres u odnosu na ranije. Postoje razni alati koji u mnogome olakšavaju sami tok instalacije, postoji razni pribori i dodaci prilikom instalacije koje olakšavaju provlačenje same instalacije. Tu bih istakao bužire koje ljudi prilikom same montaže objekta u mogućnosti su da predvide ako imaju projekat kuda će da ide instalacija i da olakšaju od pozicije od tačke A do tačke B da se provuče kabel mnogo jednostavno, bez štemanja, bez dodatnog posla i fizičkog rada. Što se tiče sistema zaštite u odnosu na nekada i danas postoje razne vrste kablova koje su savremene, tipa sporogorivi kablovi koji u mnogome sprečavaju da dođe do neke veće štete na instalaciji. Također postoji osnovna karakteristika svih osigurača i sklopki je moment kad oni reaguju. Sami sistem postavljanja osigurača u instalaciji je da ona reaguje onog trenutka kada se instalacija počne da se pregrijava, da ne bi došlo do neke veće štete ili se eventualno izazvao požar. Kod izrade same instalacije izuzetno bitno je da se povede opterećenje na svaku poziciju i da bi se tu ostavio odgovarajući kabel. Odnosno, nikad kabel ne smije da se optereti više nego što je njegova specificirana karakteristika. Iz prostog razloga jer u tom slučaju bi došlo do oštećenja, odnosno do požara. Prilikom useljenja u stan stariji od 15 godina, predlažemo vam da obavezno započnete zamjenu instalacija jer ćete spriječiti nevolje koje neispravne instalacije mogu donijeti sa sobom.
Radovi na njihovoj zamjeni trajaće više dana, što svakako zavisi od kvadrature, pa je za stan od 40 kvadrata potrebno oko 4 do 5 dana. Ne zaboravite i da svaki pa i najmanji zahvat na električnim vodovima prepustite stručnjacima, jer ovo nije posao za amatere.